taas ang atong ebanghelyo tungod kay gipasabot man ni Hesus ang sambingay. So dili na ko kinahanglang mo humili, no? Wala mo kasabot ato. Sabot na? Sige, lingian na lang imong tupad ing na maayo ka o bati nga yuta. Ing naunsa man ka, maayo o bati nga yuta. Bahala mo diya. Unsaon na to pagkaila nga maayo tang tao or maayo tang ayuta, ang pulong sa Ginoo mamunga ba? Unsaon na to pagkailasad nga kita bati nga yuta, ang pulong sa Ginoo dili mamunga. Simple ra kayo ang sambingay ni Hesus, ang pagpamunga. Ikaduhang lingi sa imong tupad ing namunga na ka. Namunga. Kanang inikis-kis nimo sa imong kilay, namunga ang pulong sa Ginoo. Ha? Kanang inigpa-color nimo sa imong buhok, namunga ang pulong sa Ginoo. Kanang inigpaputi nimo sa imong naong nga lagom-lagom mo, namunga ang pulong sa Ginoo. Ha? Kanang inigpangural nimo sa imong balay, namunga ang pulong sa Ginoo. Kanang inigpaningil nimo anang utang, ikiha pag nimo di kabayad, namunga ang pulong sa Ginoo. Kanang sige nimong pakiglalis anang mga utlanan si yuta, pertigid nimo kaigihan anang imong yuta, imong mga tanom, unsa man namunga ang pulong sa Ginoo. Sa imong pagpamalit og slat, namunga ang pulong sa Ginoo. Kusog ang tingo ko. Bantay ha. Bunga yun, basta malit og slat. Mao na unsa man di ay ang hinungdan nganong dili mamunga ang atong kinabuhi diha sa pagsunod sa pulong sa Ginoo. Ang unang pagbasa na ay akong nakita nga kaning guide. Si David gusto niyang tukuran ang Ginoo katong arkas kasabutan kay gibutang raman ilaw mustulda. Gusto siyang magtukod og balay, kanang stable nga balay. Ni siya, ang akong gipuy-an palasyo, ang akong Ginoo nagpuyo ulas tulda. Ako ning tukuran og stable nga simbahanan. Pareani ba ning simbahan? Unsa may gisultis Ginoo ni David pinaagi ni propeta Nathan, isa tukuran ko nimong balay nga sukad adtong pagkuha nako sa Ehipto sa inyong kaulipnan, nagbalhin-balhin man kog puyo sa tulda, wa man ko'y reklamo, wa man ko'y gisulti. Ayaw na pag-ambisyon nako nga tukuran ko nimong balay. Unsa man ang balay? Unsa man ay implication kung magtukod na tagbalay? Permanenteng puy-anan. Unsa man ang tulda? Temporaring puy-anan. Si San Pablo sa iyang sulat na wa sa kukibaw unsa tong unsa to asa to pangitaos Bible niingon si San Pablo, kining atong puy-anan nga usa ka tulda hipuson kini. Kani atong lawas ba? Tulda ang tawag ni San Pablo ani. Hipuson rani kay temporary. No? Gilinga imong tupad ina tulda ra ka. Way siguro karong gabi hipuso na ka. Wa gani siguro unyang taod-taod hipuso na ka. Tulda ra ba? Og kanus aman ta mahimong mailad sa yawa kung mangambisyon na ta nga doon natay stable life. Stable ba? Kanang permanente. Ayaw gyud pangitag permanente aning kinabuhia kay mailad ka siyawa. Mobitan nang doon ay panultihon ang mga philosophers. The only
permanent in this life is change. The only permanent in this life is change. Philosophical na nga pagkatermino. Tanawa og unsa say gibuhat sa, di ba, naama sa mo ilad-ilad aning kaminyoon, ingon din magminyo na ko, Father, aron do na nako stability. Di ba no? So sa koy magkuan ako, mangita na ko stable life, magminyo na ko. Ha? Magminyo ka? Nya stable life? Pagkadakuha gini mong sayop, magminyo gani ka, nangita kag gubot nga kinabuhi. Dili stable. Ang stable nga kinabuhi kanang di magminyo sa magpare og madre. Pero magminyo ka na di man gani ka katarong og tuok kay pukaon kay kakadlawon. Wa pagi ka kahumag kaligo nanay gustong hunongo na. Di ka katarong oy. Mukaon ka, mukalit lang kag barog kay nihilak ang bata. Stable din na. Nya gikan sa imong pagkamabdos hangtod sa pagdako anang bataa nga imong gimabdos hangtod maminyo na, pirmi kang maapektuhan siyang problema. Stable din na. Ang imong bana kaniadto gwapo karon palahubog na kayo. Stable din na. Kadang asawa nimo siksik istanan, Coca-Cola body karon beer brandy na ang lawas. Stable din na. Ha? Oh, dili oy. Mao na nga bisan sa kaminyoon gipreparar ng daan nga dili stable ang kinabuhi. Inigsaad sa asawag sa bana, unsa may gisaad ninyo kanang inigkasal? Sukad karong adlaw bisan unsay mahitabo sa kasakit og sa kalipay, sa kahamugaway og sa kapitos, sa sakit og sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon mubulag kanato. Dili stable oy. Karon malipayon ka, sunod na sang panahon sakitan na sad ka. Karon abunda ka, sunod panahon pobre na sad ka. Karon himsog kag lawas, sunod panahon masakito na ka. Alingi ay mong tupad, ingnaon say sakit ni moron. Na anay sakit oy. Onya mag-maintenance ka. Mag-maintenance kay aron kunuhay maayo imong sakit. Ilad-ilaran ng lawas nimo. Ako nanam sa ko'y maintenance karon. Nya mo ko inom kita ning maintenance para stable atong health. Na igsunod nimong pa-check up pun-a na sa naglaing maintenance. Hangtod 40 nagyong naghanang maintenance nya imo na tong maintenon aron kunuhay ka ma-stable na mukalit lang kag collapse. Ang side effect dahil sa maintenance mo create naman sa tuglaing sakit. Oh, ilad-ilara. Tulda ragyod ta, tulda. Nakaron kinsa maning tao nga mabungahon. Kani si Saint Francis de Sales, practically ang tanang mga santo samang San Vicente Ferrer, wa sila'y stable nga lugar nga puy-an og stable nga kinabuhi. Unsa may ilang gibuhat? Naay panultihon ana si San Pablo nga gisunod sad ni San Francisco de Sales ug sa tanang mga santos. Ningon siya si San Pablo, I become all things to all men. Nahimo kong tanan alang sa tanan. Sabot mo ana? Wa mo sabot. Nahimo kong tanan alang sa tanan. Kana bang di ko magpili og unsay kahimtang, kamao kong mopuyo sa kakabos, kamao sa kong mopuyo sa kaabunda, kamao kong mopuyo kuyog sa mga masakiton, kamao sa kong mopuyo kuyog sa mga maiglawas, kamao kong mopuyo kuyog sa mga kaaway kadtong gipriso na siya, kamao sa kong mopuyo kuyog sa mga higala. Pirme siyang nag-andam sa pag-adjust unsay moabot. Nya unsa may iyang gipuy-an ining tanan, usa ra gyud stable sa kinabuhi sa mga santos ang pagpuyo sa pulong sa Ginoo bisan asa pa
nga sitwasyon. Kanang paghigugma, kamao ba kang mohigugma sa mga nangutang nimo nga wa mo bayad? Kamao ka dili? Higugma siya isip dili mo bayad. Unsaon man, ayaw nagpaningil. Di ba? Ayaw nagpaningil. Kamao ba kang mohigugma ng bana nga palahubog? Kamao ka dili? Kana mga hubog ba? Kamao ka mohigugma? Higugma ang hubog, ayaw na pangandoy nga dili mahubog. Kamao ba kang mohigugma ng taong nangabit? Kanang mga bit ba kay natintal? Kamao kang mohigugma? Kamao ta na oy. Di ba? Ayaw na pangandoy nga mobiya na siyang kabit. Higugmaan na lang na siya isip na ngabit. Anha diha mo bunga ang gugma. Kana bang maggamit nimo ang gugma bisan asang dapita kay ang pulong sa Ginoo hait, espada siyang hait, way makababag niya. Pwede ra gid nato siyang gamiton. Kana din pagkamanggihatagon, kamao ba kang muhatag anang mga dawo? Kana mga taong dawo ba? Kamao kang muhatag dili? Kamao man. Di ba? So hatagin ang mga dawo, ayaw na pagpangayo og bayad. Kanang bawas ba asa man na mo bawas nga dawo man na? Sige ilag hatag. Aron mo bunga ang pulong sa Ginoo nga nag-ingon, ipanghatag ang imong mga grasya. Kana ding pasaylo, kamao ba kang mo pasaylo anang mga manuyupay nga kawatan kayo? Kamao kang mo pasaylo dili? Kamao man ta. Ato lang butang ag limit. Hala sige lang pasaylo. Pasayloan ang mga dili kamaong mag-usab silang kaugalingon. Pasaylo asad nang kamaong mausab silang kaugalingon. Mubunga ang pulong ni Kristo nga nag-ingon, pasaylua ang imong isig katao, kapituan kapito. Da. Nya unsa may resulta? Doon na sa ilaing permanent. Unsa man? Permanente ang atong kalinaw, ang atong kalipay, ug ang atong kabalaan. Kung ang pulong sa Ginoo mubunga na nato, dili permanente atong balay, dili permanente ang atong sitwasyon, pero ang atong kasing-kasing permanenteng malinaon, malipayon og balaan. Mauna na siya ang gitawag og paghari sa Dios. Unsa toy atong tubag sa Salmo? Unsa to? Hangtod sa kahangturan, ampingan ko ang akong gugma alang kaniya. Nindota na no? Hangtod sa kahangturan. Pasabot, stable ang gugmas Ginoo. Nya kinsa may iyang tagaan ani, kadto rasang magsigig paambit ni ining gugmaha, bisag unsa pay sitwasyon, bisag kinsa pay iyang gikaatubang. Muna dinis ato, sige tagtabang ani mga tao nga nagpatabang nato, nay uban mo saway sad nato. Sige kog baligyag slat, nay uban mo palit na say dili. Pero mao ba nay rason nga di nako mo baligya? Di tanawa di ba ang atong halin sa atong SBF dag niabot nag 8,378 ka slots. Pakpak, di ba? Nya ang ato sad nga Healing Joy of Santo Niño niabot na sag 6,087 ka slots. Pakpak yapon. Kutob raraban ni sa February 3. Ugma magsugod na ta sa atong first day sa Novena para sa atong kapistahan ni Santo Niño dinhi. Nindot-nindot tarog gimmick. Ni-adjust ta sa panginahanglan sa atong mga kaigsuonan. Gusto ko no nga ipaaligri na tugjutay ang atong pagsaulog. Munang dunay gitaw na tog sinulog kompetisyon sa chapel level, na asay sinulog kompetisyon sa barangay level. Aligre na kayrong atong palibot, no? Gabi idugay kong nakatog kay gasigig buto-buto diri skillet kay nagpractice na ko maamong sa kog apil ani da, pero sige lang unsaon man nga ato maning sitwasyon karon. Ana gipakwenta nako sa atong kuan accounting og pila gyud mabudget ani
moabot og mga 2.5 million. Ay mo duko-duko diha. 2.5. Ang kingon ko 2 million raman ti akong giyon ahuna, 2.5 man di ay. Dayon ni nato dili. Kana mo ni atong nganong mobalibad man ta nga kamao man tang mo kuan. So atong increasean ang atong pagpalit og slot. Himuon na natong 25,000 ang atong HGSN, dili na 20,000. Tag 100 raman sad ni niya. At competition man challenge man mag-challenge sad ta. Upat man, 5 man ikabuk atong barangay dinhi. Nya 5 na sad ko katuig dinhi. Di ba? So maghimo ta og 50 slot challenge sa HGSN. Tagpila man na? Tag 5,000. Di ba? So gusto ka nga mo challenge sa imong kaugalingon aron mo bunga gyud ang pagkamanggihatagon, hala palit og 50 slot challenge, 5,000 pesos nga HGSN. Nya ato ning hotdog palit ang 25,000 aron matuman ang atong kanirong gitawag og pangandoy sa pagpauswag sa atong pag-celebrate sa Pista Senior dinhi sa atong parokya. Gamay ra kayo ni itandi sa gihimo sa atong basilika, pero igo na ni para nato sa parish level nga makapadasig, makapalig-on sa atong relasyon sa Ginoo ni Santo Niño, sa mahal nga Birhen Maria nga iyang inahan, og sa atong isig katao. Kanilang rong magpractice sila kada gabi. Pastilan kaingon ko mabanding gid ni sila, mag-away-away na sila, magkinusmurais naong putakak na kada ayaw lagi inaana lagi kani lagi ana-ana na sila yung sabi bitaw no makaton sana sila paubos sus kanindot sa mahitabo nga ang atong official overall coordinator aning atong barangay Sinulog Showdown. Usagid ka organizer sa mga aning sinulog dito sa Cebu, nihangyo siya pader doon na gid untay grand dry run sa 5 ka contingents nya kay naamon tay motorcade nako kuan na lang kanang katapusang motorcade nga ikasiyam amo na lang na i-cancel aron kanang maong gabi ighuman sa misa mag dry run sila diha sa atong grounds. Oyon siya. So wa na tay motorcade sa ikasiyam, ang atong grand motorcade himuon nato sa ikawalo, pizza 2 ang pizza 1 sa Pebrero ang atong grand motorcade. Onya ini ka pizza 2 kuana diha final dry run aron nindot ang atong showdown ini ka pizza 3. Di ba? Mamugwa malipay di mo panambong mo nya dasigon ta mo kuyog mos motorcade 8 ka adlaw malingaw gid mo magtan-aw sa mga sinulog sa mga chapels 34 ka kapilya mag-perform og sinulog every night anang 8 ka adlaw mura jud mo nakakita og lain-laing areas kalibutan nya ang atong tema sa atong pagsayaw ang Gosos official goso ni Santo Niño. Uno man na kastansas ang kada contestant sa chapel man o sa barangay nibunot sila og usa ka stansa nya unsay mensahe anang maong stansa mao'y ilang i-project sa ilang sinulog dance di ba aligre wa pa man nahimo agyod nga ni-emphasize og usa ka stansa para nang Bato Balanis gugma perstansa kanamo maluoy kaunta unsaon nimo pag-project ang Bato Balani sama nang ang simbahan gipatindog di ba unsaon nimo pag-project nga nagpatindog silang simbahan di ba murag wa gyapon epekto kayo sige na manindog na lang ta